Studija. Kurenja za ostavštine i za preminulog, dešava se da se neka imovina formalno vodi na njegovo ime, ali da ne pripada isključivo tom licu. U takvoj situaciji, pa sad, ona lica koja imaju određena prava mogu da od suda zahtevaju izdvajanje svog dela imovine. I praktično u tom postupku izdvajanja i pravilima izdvajanja govorimo na advokat Željko Simić. I šta sad sve ovo znači, će nam objasniti takođe. Kako je moguće, dakle, da se formalno vodi na njegovo ime, ali da ne pripada isključivo tom licu, šta to znači? Ja najviše volim preko primjera da objasnim suštinu stvari. Klasičan, najčešći slučaj u našoj praksi je sledeći. Recimo, plac je kupljen pre 30 godina, vodi se na oca, počela je izgradnja kuće. Deca su u to doba imala 15 godina, na primjer, 3 sina, i umeđu vremenu su odrasli, počeli da doprinose izgradnji kuće, koja je trajala, na primjer, 15 godina. Obično je neko od dece imućnije bilo ili bolje zaposleno ili otišlo da radi u inostranstvo, pa je sticajem okolnosti doprinos tog deteta bio veći i, na primjer, ono je uložilo ozbiljnu svotu u završetak te kuće, koja može da bude i 50 ili 100.000 eura i tako dalje. Dešava se trenutak kada otac umre, a sve se vodi na oca, i plac i kuća, u postupku legalizacije ili dobijanja građevinske dozvole. Dakle, on je jedini formalno pravni titular koga država vidi kao vlasnika. Dok se ostali koji su ulagali ne primećuju u tom momentu. Najjednostavnija situacija... I onda kreće svađa, ovaj jedan kaže ja sam dao najviše. Često da, ali upravo je moment izdvajanja u ostavinskom postupku, koji je vanparnični trenutak kada se može dogovoriti oko toga da se saglase sa njegovim zahtevom za izdvajanje, na primjer, trećine vrednosti, i da se onda one preostale 2/3 rasprave i ravnomerno podele na sve naslednike. A 1/3 ostaje kao poseban deo? 1/3 ostaje njemu, izdvojena je tom sinu koji je realno doprineo izgradnje objekta. A tu treba da se zove neki veštak, da se vidi koliko je on doprineo izgradnji objekta, ili se tu veruje na reč? Kako to funkcioniše? Upravo najbolje srodnici, najbolje ta braća, majka, ti koji su ljudi koji su živeli tu, oni znaju kolika su bila ulaganja, šta je kada on, na primjer, poslao, koliko je doprineo, i tu je trenutak da se oko tog procenta, odnosno razlomka, da li je to 1/4 ili 1/3, dogovori. A to kad se odnosi u redu? Naravno, to ako se saglasno predstavi ostavinskom sudu, ostavinski sud ne ulazi u istinitost ili neistinitost tog razlika, prihvata i nikakvog problema nema. Ali tada nam ne treba advokat, kada se mi sve dogovorimo između sebe... Ali sad ću vam ja objasniti ono što je u praksi češći slučaj u odnosu na ovaj koji sam pomenao. U slučaju kada se svi slažu, to deluje na sudu onda veoma brzo. Ostavinska rasprava je, to je jedna sednica, sve se završi. Brzo i jeftino, bez posebnih troškova. Međutim, kada neko osporava to, primjer, kaže tom bratu, ne, nisi ti doprineo 100.000 eura, nego 5.000 eura, pa imaju problem oko toga da se dogovore koji je doprinos bratu, onda sud zastaje sa ostavinskim postupkom, odnosno prekida ga i upućuje lice koje traži izdvajanje, a izdvajanje mu osporava neko, na parnicu koju on mora pokrenuti u roku od 30 dana i u parničnom postupku pred drugim sudom utvrditi svoje vlasništvo na određenom delu imovine koja inače čini ostavinsku masu po formalno pravnom kriterijumu, jer se vodi na pokojnog, u konkretnom slučaju, oca. Dakle, taj sin, u ovom našem primjeru, mora da povede parnicu, odnosno da tuži sva ta lica koja su nasledni učesnici, odnosno jedinstveni su parničari obično, i da tom tužbom zahteva da se utvrdi njegov deo, prema tome time da se definiše i deo koji se može raspravljati pred ostavinskim sudom. Da, ajmo na prvo pitanje. Halo, dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. Izvolite. Dobro jutro. Zovem iz Lazarevca. Posuda je plac i vlasnik sam placa bio neko vreme dok nisam našao na internetu da je plac se vodi kao vlasništvo građevinskog zemljišta opštine Lazarevac, a da sam ja samo korisnik. Međutim, otišao sam u opštinu, sad treba da doplatim nekih 10.000 da bi valjda vratio vlasništvo. Uz to vlasništvo ja sam dobio dozvolu, napravio sam kuću, ta kuća je snimljena, postoji na internetu, ali plac nije moj, samo sam korisnik placa. Sve uredno sam imao
svako vlasništvo, sve dozvole, sve redom i sve sam podneo da bih dobio dozvolu za izgradnju. Jasno, mislim što to nije naša tema ovoga jutra, ali evo, odgovorit će vam advokat vrlo kratko. Suština je da je katastarski operat u Srbiji još uvek, dozvolit ću si da se izrazim, u povoju, dešavaju se i tehničke greške, pogrešne zabeležbe. Ali to je opravdanje. Vi pravnici kažete neznanje ne opravdava. Apsolutno. Međutim, i gospodin je morao da bude znatno oprezniji pri tome, u momentu kada je nešto kupovao. Dobro, nije bio oprezan. Nije bio oprezan i desilo se da ima korišćenje umesto čistog vlasništva, a razlika je velika. Pa šta da radi? Da se obrati nadležnom organu i da gleda da van sudski to reši koliko god je moguće, da plati šta treba, naknade za korišćenje građevinskog zemljišta, da gleda način da bez sudskog postupka to reguliše sa nadležnim organima, inače to je jako skup postupak sada tužiti za utvrđenje, recimo, vlasništva. Takse su velike. Jasno, da se vratimo mi na našu temu, dakle, u ovom komplikovanijem slučaju, koliko se to može da traje, koliko se to košta i ko plaća? Tužilac je taj, odnosno ovo lice koje je tražilo izdvajanje, pa mu izdvajanje nije dozvoljeno, odnosno nije prihvaćeno od strane naslednika. On je tužilac. On je tužilac, on plaća sudsku taksu za pokretanje tog spora. Kolika taksa? I zavisi od vrednosti imovine. Znači, postoje tabelarni načini da se to izračuna, pa može da ide i do 100.000 dinara, recimo, za tužbu, dok troškovi veštačenja, zavisno od kompleksnosti, mogu da budu od 10 do 50-60.000 dinara. Sve se da utvrditi, naravno, ako je 20 godina bilo ulaganja, niko od nas ne čuva sve uplatnice, sve priznanice za sav građevinski materijal, za sve što je uloženo, međutim, postoje svedoci i najčešće preko svedoka u kombinaciji sa pisanim dokazima se dokazuje vrednost, znači koja... Jel postoji neko ograničenje uz tog sudskog postupka, s obzirom da je jedan postupak, a to je postupak, ostavinski postupak zaustavljen, pa se sad ide na to, tužba se podnosi, je li tako? Apsolutno. Da bi se vratio na prvobitni postupak koji mora da se završi, jel postoji neko ograničenje koliko ovo može da traje? Suština je u sledećem. Ostavinski postupak je, da se narodski izrazim, zamrznut dok se ne okonča ovaj parnični. Momentom kad dobijemo pravnosnažnu izvršnu presudu u parničnom postupku gde se tačno zna koji deo je izdvojen, a koji ne, u tom trenutku se zna šta se pred ostavinskim sudom može raspravljati kao zaostavština. Dakle, u konkretnom slučaju, ako uspe taj jedan sin da izdvoji svoju trećinu iz ostavinske mase, ostavinski sud, kad dobije pravnosnažnu izvršnu parničnu presudu, nastavlja postupak i raspravlja one dve preostale trećine. To je jasno, ali koliko parnica može najduže da traje? Je li ima neko ograničenje? Može da traje godinama. Godinama može da traje. To i jeste problem i zbog toga je moj savjet svima da pokušaju da se dogovore i time uštede sebi troškove, jer nema samo tužilac troškove. Ako izgubi spor, ta strana ili više njih, koji su osporavali ovom koji traže izdvajanje njegov deo, oni će snositi sve troškove parničnog postupka. A to mogu da budu 100.000 dinara. Da, kakvo je vaše iskustvo? Dakle, uglavnom se sve reši mirnim putem, ljudi se dogovaraju, kao porodice smo složni. Dakle, da li to može da bude zaključak s jedne strane ili je u praksi na sudu? Ako moram procentualno da licitiram, otprilike 70% slučajeva se završi sporazumom, dogovorom, najviše zbog neimaštine ljudi koji ne mogu sebi da priušte da se upuste u parnicu, bilo kao tužilac, bilo kao tuženi. Jer tu su onda troškovi advokata, da ima para da bi bio drugi... Moguće, ali kad spoznaju ove opcije da to može vrlo mnogo da košta, onda nađu neki kompromis i tako završe. 30% otprilike osporavaju jedni drugima, ulaze u kompleksne te aktivnosti oko parničnog postupka i na kraju se sve naravno reši, ali uz znatne troškove do konačnog odlučivanja u ostavinskom postupku. Kaže advokat Željko Simić, hvala vam. Hvala vam. Boško Jakovljević pre 2 večeri održao je svoju samostalnu reviju.